na ya wa jesu bedi matema fa wodi all say na bia na odi matema na me feel no all say no wanya energy all say no wanya energy and no tin maka cho say me social media no so say me feel if I said I will not mind you I will not mind you by say me feel me kan to kwa de mako I am me say aman krado obeka me life achira o me pen to kwa o ba wo kam ya me fa won cho me pen to kwa 1.9k bola avono so na me lance na Yeboah Jimmy fo no na msuka kuma wudumu na de obedi eya ne dene abrantie mo sori fi ni fie ne nam krofo fie pacha bege ma ye de ansa wo ni true mu ne ye didi eja ase no waba bedi Mima wakwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana ushe. So when your first time upon subscribe. Me notification is to send you anytime bia. Ya di video betu mo son sabe kanu enye bia share. Ushe via comment fa. China wajin efa video no we like video no na share. Emo bia so enye binhwe me dasi bebre. Ebusia Agradaa mama pat abozeke mama obofour dear fa wa me come me say me come Agradaa ana fire na why ana Agradaa fire ni sa ebusia nana Yeboah ana Agradaa fire ni sa no Agradaa say onu otini baby Nana Yeboah onye oshe wedinatem anopa edinatem awia edinatem anwumre edinatem ahomate nyina abusia odaso yeden edinatem sa Agradaa oyese Agradaa chese onyo ba chese nanimu otan ni ade na Agradaa se she wo nana Yeboah memfiwo se dia me so mu pa na ntokwa no me ni wa kunyi wo se me ho otan hwemanim hwematiko osinatiko kra ti se obi anim ana wo be den wo be ka kire ne se ne ho nyefe ose wo na Yeboah turumu enti abusia ukosi wo se ana wabobo wasumu a chese wo hia asomade nyina se ne ho be ya kono ne mema na be den abepew ose wadi uturum ama se turumu ana na Yeboah eyeden oye ebusia according to Agradaa ana ebusia kasa no se na Yeboah se empanyifo bia eden akasa kire no Agradaa si dabi panyi bia nkasa nkire osintokwa ne de okosoro ba fom obeko osintokwa no afi no no wasomu oni ne beko pa nti ono na Yeboah no okosoro ba fom entokwa no beden obeko osisese kumawudu wukra no sese wachem kumawudu kra obi amfi ubiem chese stars no kra no mo person beden omodi omhu be hihyew because of trumu na oyeden oyen osi wa hwe akola kete etise Kwadwo Nkansah le wen se onu akra tumi eden etwa ni movies chese ni movie anansi a o premiere ye Mr President hweni padodo a ye den ebe hweye wo na Yeboah we dikumawudu echi a se wa yire mama wo kra ano chese o kawia no ewu onu Agradaa so na wo be den o befa edianya na o career o se ne o bo akra ebusia mumie kotie atemdidia Agradaa se na Yeboah odidi no mumie kotie bi ne wia ensemu Agradaa kan ye no ne de ato amoso mumie tie Agradaa wo si egu wanum se bo wate wo si akakraka se bo wo si akakraka ese bo waba besi awani asekra mampoli wani asekra polo da bia wani asinhwe wani ase semrehuru ase semrehuru akọ wani asinhwe se semrehuru akọ wani Agradaa ya ho afọ ma egu social media rema papa bi waba besi awapanta ne wo sra sanka atwade aporo Agradaa wapanta ne wo sro kutu sanka atwade aporo
anka twade apra ase nsuo nkwa sister Agradaa yi wotu amu asa di afode o wate wotu amu asa amonche wotu sa de ofa na sase de kurasi ni ba wapo kurasi ni ba wose wapo wo jale metimi baby me ni watem me mo udin me ma wa beso me nka wasem ene trumu a ubedi enti udim ni kakobo ose akobo wasum se ne be ya ho be ya akono by oponi nyina achi gayfo a rejecto bra ema bonte me kan kire Ghana fo say empanifo bi atufo pani bi ani wa watufo wajimi wo ho ache. I decided not to give you attention. I decided not to give you attention. Me yobi mame ma bobra me wani monyam me moudin me mekawo me nkawa sam me ni uni problem and I want to see social media so what di matem for 4 good months. Also me feel that Nana Yeboah enemy bolding. Mawusu waya mre tina me bolding no. Only capacity. You don't have the energy or media to fight. Share media na down a spirit. The media is a spirit. So obeying Kawan, don't go and insult the person. Media na down a soon and a daho. A tumi and a daho. Obey me bolding. And in that them, Magasin Vandam or what to say? A brand here person or demi hunya fame. Were dim at them for 4 good months on TikTok, na odimatem. On social media, na odimatem. Bra, also been feel that. And now I'm a cookie to a beer, me yishe true. I'm a cookie to a be, and me yidi beshe true. Nana Yeboah. Mo being 2-4. Nipa na o 2-4 no. Kacha ne se me mama part me say we Jimmy ma on 2-4. On ja wo ne kosu na Jimmy. Na afei na menya wo ho time. Empongo omu hurita. Enye wo fui. Empongo omu hurita. Enye wo fui. We are very useless. Enipa abrabo biti wo mu wo social media. Eye wo na Yeboah o. Kuma wudumu dia wa mobra eye wo na Yeboah obema hunyunu wo ho aseme obema won hye supporter genti wo na ma won hye dross baby a obedru no afi utrumu Pedro fashe utrumu ma utrumu nkanyom me katra wo what di matem for so many months also been feel that Enre ya me yes me ma just small predem o udimina out the other media so and penny phobia to me for me town so Nana Yeboah penny bi antufuo ko Pedro pe akakadro hwentia wisa na fasa na wo jale ya jalefo wo ya tiasewo anche wo bewu because say you need pedua apro atete hwede wadi utrumu aba ensawa atiegu wanim mi angasa me mama omega queen o to say hwasa ensawa atiegu ni pedua utrumu apro wanim apro utiri nyina tutu genti ene utiri ntimi mfu ene wudru wo nuanom ntam afofo ntam a na obi edwane hunye nyan Memeka o mi mo udinda mi ni watam da me nka wasam da ba wudi all say media no so no se obi di watam na wumfia na wanya hoden obi di watam na wumfi no na wanya hoden ebi wa metimi ko TikTok na o se mama part ene Nana Yeboah di watam na mabu mani eguso Nana Yeboah di watam na mabu mani eguso me ba social media Nana Yeboah di watam na mabu mani eguso Jimmy for sadwe abrantia wasiso wuni yire wuni ba wa mobra hwade akwasampa ye wuni pedua atade papa untimi hyebi hwa udimina o credibility
Me de biti efe me biti re biti nana ya boy biti re biti ko awo biti ko ti se wo bi ozo fu wo phone so e ba kama nana ya boy hwe biti ko me ti se wo bi ani me biti efe papa. Let me tell you, me biti and it's one me efe papa. Me mama woman no or said that the asheshe and the annual fita and the tutu miti because me kura me free so me fi ko atafo ki ye chimi o hima me mama nye me no ya kacha me mama say wo ba we ya de ni bedi o hima me di ade e wo ko atafo me di o hima wo ho me di medwane na me se me ni o hima no aw miti hwe miti me shall we go ya matiko Other for woman work at me. Abaye, and that's all. Now I was Shametiko, make Metiko, and so be in Metiko, a track. Me wolf Nkansah. Can I have me wolf Nkansah. My woman move 5 children. Me catch now. Me one nanan mummy and son. What am I say? Who bet me you tell say? Who tell you? Ask me if we shall we go. And I made the chair a butuso. And I made a chair a butuso. Kwasiam penny one more bra. I couldn't know Kuma Wudumu, a bodan for you need true, went to me a ye. A bodan for a do true, went to me a ye. Kwasiam penny, men are over 2 and it. And I have one. Baby, I will quite you, will pani free, bra. Afei na me no becha se o no mo tu fusi dai ko ka che mo sa me mama part me say o mo tu fusi dai o mo ye moa na ya wa jesu be di matema fa ho adi o se ne da bia na odi matema na me mfi no o se ne wanya energy enu ti ma ka che me social media no so se me se me mfi if I said I will not mind you by se me fiwa me can't talk one mako. I am Mr. Amancrado. I become a life at you. Me pen tokwa. But what come ya me found cho? Me pen tokwa 1.9k. Bola for so. Na me lancing na Yeboah. Jimmy phone on them kuma wudumu. Na di obedi aya ne dene. Abrantie mo sori fini fie. Ne nam krofo fie. Pacha obege. Ma ya diansa wo ni true mu. Ni didi eja asiye no wababedi why what do true mu ama yemo ye kuro hwewafu aya hwewafu ani wuti ani wanim ani ovid upicha bi a omode bato ho ani upicha nana Yeboah omode bato ho hwewanim ansawa hwe esin sawa atie gu ho hwe esin sawa atie gu ho Wunyanum kuma wudufuo ebobra and I know lewe move your child Mr. President ko abrantie lewe kona kohwe sika wasesa eni pe be gu ho animonyamfo all say lewe wadi obi atemada won say lewe wadi obi atem I was social media so ukodi lewe atem mpo onkasa because wa bobra Nyamie shira no wa bobra nyamie shira no wonam ku ma wudumu abrabo bitiu de obedi mpoye odan you are a beggar hwe ma wudunu mu wona ya na yo ma dwe so obodi manimu ba ye fom obo me money di da hwe akokora bi ti se oboy siki me money di da Ghana for hwe oboy siki me money di da obi a obetena me madwuma mu amama yi sika amana third year di oboy siki mini na tem da me nka na sam da enso akokora wei akotena social media every day odi matem ansa me mfi no na da metwache no sadia matwache na Yeboah trumudini koshini kwasampani waye horo bra ohunyu se afie na Yeboah ohunyu se afie ate ohotroka se kokonkruma ohunyu se kanamai fie na Yeboah ohunyu se kanamai fie mabodida
be ma fi be ma nyunyu be ma kankan be ma fo jalefo a wadi ni true manya HIV ana Yeboah wa wo colleagues a wo nyom twasini wo ba no mu dwane onom glass ano obi ambese obenom glass na no bi obi ambese glass na Yeboah obenom ano no nobody want to know anobi wona mana sperms agye wo ho nyenyenyan sperms wona omudi omutrum no omo wo yafuru omo reserve sperms egum bra baby a wadi utrum aduru no sperms ni gu utrum na hwie wo dross wasia wo fi wo kankan abetsena se en Agradaa en wo ma meme small boy ni di watam bra wa wutsena se na woni wuti aboa sena se na woni wuti aboa ni se maame no wodi matam pen wabo mi di pen mudni nam kuma wudu ne kwase asem onse mu wonya fe mu wonya tantantan wutimi kotwa series hwe de oye me ni nyina na me hwe I decided not to buy you me catch round ne wutimi kotwa series na wode aboa gina moa en Agradaa en me tiwara me ona mesere me say eh abrabo na atimi abi ti obi ama ani bre komwani bre ahoya aboni padua sei komwani bre ahoya aboni padua sei ena wa betena sese mpanifo bi akasa kire wo bra pani bi akasa kire wo obeko na Yeboah obeko if you like or not you will fight wa abusia enye Agradaa mama pat abo sege mama obofour dadie fa wa me kam ya me say me kaw Agradaa ana motene kan me say beef we etuo betwa anase etuo ncha ye de yo ho ye hwe se na Yeboah se ne o ka se mpanyifo no ayede etu no fo no obetie anase wontie so de biba me say ye de bebro Agradaa so de biba me say ye de bebro ye tekona honom hello Puyaka TV. Mrs. say we your first time I share video Puyaka TV bomodia subscribe me a notification so na click on so send your video bia ebetomu no so sabekan when you be a share me dasi bebre.